Tariki ni ithatu naguo mweri naguo wa June na mwaka na wa 2024 ni maingi tukuhaririirie na ni mwihoko wako ati muthenya wa kurira gutwarithia wega ni ndagiuka ngumenyithie maria mari kuo thiini ria iriko ya mohoro na makiria maria ndikitwo mohoro magithiite na mbere na gutuhaririria kuri mwena wa Facebook turakinya kuona njira ya imwe kwa imwe Muthingi Digital ni @Muthingi Digital roringi na kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV itikira gutwara na hithiu gwa kahinda ka ndeka itanyihire 30 tuko tuikumenyithio turia bũrũri wa Kenya uragithi na mbere na gukiriuga hatari kuria marigu ne gwiraga ati mahinda mothe inawe twacemania na ujete Kariuki wa andu ati ne gwitika twambiririe icera ria mundu gwitwo President William Ruto kuria bũrũri-inĩ wa Korea na makiria President William Ruto na atongoria matiganite na makiria kuma gitaro-ini giki kia Afrika ni manyitanite hamwe na mari kuria bũrũri-inĩ wa Korea itemini ria gukorwo makiandika kana makiambika mucemanio uria urathi na mbere kigomano-ini kia hamwe itemini ria kumenya maundu matiganite hamwe na gutaratara ya uthii wa na mbere gitaro-ini giki kia Afrika kigomano giki gitanyitwo kwaririria uhoro wigie uthii wa na mbere na makiria uhoro wigie wonjoria President William Ruto agithi na mbere na kurugamirira bũrũri uyu wa Kenya oho niranire ati kumanagio icera riri ni atanyitwo gukorwo akirehera bũrũri wa Kenya makiria ma muigana wa ciringi bilioni 40 eta uria rakorirwo giathana muthenya wa ira ni riboti turathi na mbere na kurumanira nayo tugithiaga na mbere tukumenyithio turie gukorwo tukinyira twambe tuthi na mbere tucokererie bũrũri-inĩ ni ati mũmbunge wa Embakasi ya irathiro Babu Owino nionekanite gukorwo agiukirira na thirikari na makiria na njira nene kumanagia na umomori wa nyumba na uria urathi na mbere kuria mwena wa Jericho makiria mucini munene wa Kenya Nairobi oho mundu wikaine ta Babu Owino ni athiite na mbere na kuga ati mutaratara waki wa nyumba cia bei ya thĩ nĩ mũtaratara ũrĩa ugĩte gũthi na mbere na gũtongia mbũkĩrĩra kiuga atĩ thirikari ndĩrĩ na kĩharĩro gĩa gũtigĩrĩra atĩ ũndũ no wakorwo gĩkinyanĩra oho Babu Owino nĩthiĩte na mbere na kuga atĩ mũthia waya gũkorwo atĩ ona nyũmba ici itigateithia mũingĩ ta ũrĩa ciathĩrĩirwo thirikari nĩthiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria mũbango wa waki wa nyũmba ici cia bei ya thĩ onagi mwe hapa Makongeni Mheshimiwa Ladwa, hawa watu wanateseka. Hawa mama wanaamka asubuhi mapema ni kuuza mboga, kuuza nyanya. Tangu tusikie hizi unaffordable houses, si affordable because kupata 300,000 kama mama anauza mboga, anatoka na sotano kila siku. Huyu mama atakolekti pesa ifike 300,000 siku gani? Ako na school fee hapa, ako na rent hapa, ako na chakula hapa, ako na transport hapa, ako na mambo mengi hapa. Hawa watu wameishi hapa miaka nenda miaka rudi. Ruto ambaye ni dynasty ako na nyumba yake State House, saizi anataka kuja hapa kubomolea watu manyumba hapa. Juzi amebomolea watu hapa akiyasema ati atapatia kila mtu shilingi 10,000. 10,000 inaweza fanya nini? Watu wanaishi kwa nyumba ya 10,000 na kitu, wewe unampatia 10,000. Hata kama ni 5,000 nyumba ya mabati, hiyo 5,000 atakula nini huko ndani? Flood imeenda na nguo, vitabu vya watoto, imeenda mpaka na uniforms, imeenda mpaka na sufuria na kila kitu. Hiyo na hiyo 10,000 yenye alisema anapeana bado hajapeana. So Ruto asicheze na maisha ya watu. Tuthi na mbere ni ati nao ambunge kuma gicigo-ini kia Nyanza ni morĩtie President William Ruto etikire gukinyaniria na makiria wira wake ta uria akorirwo akiranira hindi iria akoragwo agitabania kampeni cia mwaka wa 2022 makiaria hindi ya mathiko kana makiaria mari igongona-ini ria mathiko ma mũrũ wa nyina na CS gukinyaniria guku bũrũri-inĩ Eliud Owalo ni mathiĩte na mbere na gũtarĩria ati 2027 mwaka wa 2027 Raila Amolo Odinga ndagakorwo etho ya mũndũ gwitwo President William Ruto no wira wake na makiria kurikaria gicigo kiu kia Nyanza niguo ukamũgũithia. Wewe mumechukua serikali karibu kila kitu, lakini wakati wa mboga analia, naona pia Rigathi ati anafanya nini? Analia. Position zote za hii serikali uweke waziri finance, uweke attorney general, uweke every important minister, uweke Kuria, uweke nani, Kindiki security iko huko Central. Miradi yetu yote iko wapi? Huko. Kuna kitabu inaitwa The Rich Also Cry.
Wewe uko na kila kitu na mheshimiwa Rigathi pia unalia, unataka Wamboka afanye nini? Swali. Na ndio maana mimi niliamua kuwa tofauti na wale wabunge wote mmepigia kura. Mlipigia ndugu yangu kutoka hapa chini kuingia bunge akasema mimi naenda kwa serikali. Akaambia mheshimiwa Ruto, wewe ukianguka kwa shimo mimi nitaanguka. Ruto akaruka shimo, yeye akaingia akazama mpaka leo. Mkapigia rafiki yangu mwingine huku kwa independent, akaingia, wiki haikuisha akasema mimi niko serikali. Kwa hiyo miaka 5, and I want anybody to challenge me on this, hakuna mradi moja, not 1 shilling ilitoka national government ikakuja Bumula yeye akiwa serikali. Hakuna, not a shilling. Miradi yote ilikuwa ya CDF ambayo kila mtu anapata. Leo nataka tuongee hapa, tuelimishane, tuelewane. Hiyo sio komiti kidogo. Kwa watu wote wenye waliingia hata na serikali, chairman ni wangapi? Tuthina mbere mubunge wa Kuria mwena wa Bumula Jack Wamboka ni athite na mbere na kugate atongoria ingi na aria mathuritwo bata wao munene ne gutigirira ati no makorwo makiaga gukorwo na wigirирiki na makiria wira-ini wao, akiuga ati matikoretwo na kihariro na ingi makoretwo o makirahira gukorwo thirikari-ini no wira wao nduonekanite gukorwo gikinyaniria aritio hindi ya kuruguria thoko ya kiriu mwena uria wa Bumula. Chukua serikali karibu kila kitu, lakini wakati Wamboka analia, naona pia Rigathi ati anafanya nini? Analia. Position zote za hii serikali uweke waziri finance, uweke attorney general, uweke every important minister, uweke Kuria, uweke nani, Kindiki security iko huko central. Miradi yetu yote iko wapi? Huko. Kuna kitabu inaitwa The Rich Also Cry. Wewe uko na kila kitu na mheshimiwa Rigathi pia unalia, unataka Wamboka afanye nini? Swali. Na ndio maana mimi niliamua kuwa tofauti na wale wabunge wote mmepigia kura. Mlipigia ndugu yangu kutoka hapa chini kuingia bunge akasema mimi naenda kwa serikali. Akaambia mheshimiwa Ruto, ukianguka kwa shimo nenye munda kazi muna hiba ndo ba mateka today. Kwa yetu ni G+1, inamaanisha kutakuwa na floor moja chini na floor ingine juu. Sawa sawa. Na hii soko kulingana na venye imechorwa kunaweza kuwa na wafanyabiashara 200. Sababu ya soko tunafurahia vile wameleta soko na vyakula vyetu vinaungua kama sukuma, ndizi na mwaga, lakini maendeleo yenye naona wakileta na furahia. Haya, riboti ya kumukore mwena wa Bumula ni gutuhe kahinda gaito kambere ga guikeria ndukireke twambe tuikirie tugicokereria ni gukumenyithia maingi na makiria horo wigi hathara ya muigiro na makiria kaunti-ini itiganite na iria cionekanite gukorwo ihutitio na njira nene kumanagia na muigiro. Twambe tuikirie ni turacokereria. Waigwa firidi ya huho kamenya ni hebe twe ona wa Max tugutwara ginya iharo-ini atukomenyithia ciege athaki mithako nondano na maumira ma mbĩtĩka cia kaigi gwĩthambĩra mahenya cricket hockey gonya na ingĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nyitanagĩra na nĩ That Sports Girl wa Boy wa Njaũ o Juma wona cianda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ atabarĩire ya metameta cia mathako gũkũ kwa Mũthingi TV.
haria gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange goko alitafarira-ini ya mwihangeri goko kwa Muthingi TV uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia ndekaga indo fundi ndekaga indo cia thukuru kuma baby class giandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni okiumia wa keri cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia utuko tafarira-ini ya mwihangeri o goko kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake mwana ena right yake na mwana we ni innocent kihoto iriko na muthuri na mutumia ai tokoga na indo ikwari watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitanana nani Wairimu wa Kimani goko kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciigi watho amu goko nikuo kihumo kia gutherema. Haya nitũcokereria na nĩ ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩra hamwe na ithuĩ tũkũmenyithia o ta ũrĩa tũgĩthiĩte na mbere na gũkũharĩria tũthiĩ na mbere thutha wa mbura nene na makĩria iria ĩrĩga kura na makĩria gũcũngĩrĩria hathara nene na rĩu ningĩ gũthamia aikaria kũrĩa mwena wa Mavoko kumanagia na mũiyũro ũyũ na makĩria rĩu kũrĩa marakoragwo magĩikara rĩu marĩ na ihinda iritũ kũrũmĩrĩra mĩtũrĩre gũgĩkora hatĩka-inĩ na nĩ thutha wa kwĩrwo atĩ kũrĩa makoretwo magĩikara nĩ gũgũkorwo gũgĩthamio rĩu kũringana na bodi ya kũramata ciũthĩ cia kamarĩ BCLB manyitanĩire na kambuni cia kamarĩ nĩ maugĩte atĩ kana nĩ marĩkĩtie gũtwarĩra aikari aya ũteithio wa irio kũrĩ mwena wa maĩ mahiũ ningĩ na ũũ nĩ thutha wa thirikari kuonera atĩ kambĩ 198 na makĩria kũrĩa andũ aya makoretwo magĩta ũikaro wao nĩ igũkorwo ikĩhingwo. We are partnering together with the county governments. We, as you saw in the morning today, we released, I flagged off 60 water tanks for harvesting, that which goes to 14 counties in Kenya. So we've been partnering with counties to make sure that the flood victims and the rain when it comes, we make use of the rain as well as support the flood victims, because there is which the government is trying. Our government is doing a very good job, but also the private sector needs to support our stakeholders. And for this, I really appreciate the betting companies for coming to the aid of our fellow Kenyans. Power Kenya, and we are here today at Mavoko location, where we are initiating one of our CSR campaigns, where we give back to the community by giving food aid to the people of Mavoko and also at the river. So this will target the people who have been affected, the victims of floods, and in partnership with the gaming board BCLB, with the chair lady Jen Macau, we were able to target these families and households which were affected,
And today we'll be handing over food. We have different food supplies, cooking oil, to rice, to sugar, and many others. In addition to that, earlier today, we were also flagging off 60 water tanks, 5-liter tanks, to which will go and support 14 counties. Haya, tuendelee kupiga makofi hadi zisonge. Thank you. Haya, thikiriria riboti haha na makiria ya kia family mwe kuma kuri mwena wa Shikoti. Shikoti ikuria kaunti-ini ya Kakamega ru ni maikiria ndo wendi mwegareta na metikire kumateithĩrĩria na uteithio wa mũigana wa ciringi milioni 1 itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mateithĩrĩria mwana wao gũthiĩ agakorwo agĩthĩnjwo mũnyiginyigi. Faith Makubu wa mĩaka 24 kana miaka 24 na uria akorera nĩ mũrutwo wa thukuru wa University wa Nairobi kurerikana ati nĩ kũgĩa agire na mutino uria wacũngĩrĩirie mũnyigi wake kana mũnyiginyigi wake gũkorwo ũkĩhutio. Rĩu magĩkiaretana kũrĩ andũ wendi mwega mamateithĩrĩrie na mbeca ici. Nikaanguka kwa stairs, nikaumia mgongo. Baada ya hapo alinichukua akanipeleka hospitali, Mama Lucy Kibaki Hospital. After hapo akanirifaa Gatundu level 5 hospital, ambapo tulifanya x-ray but x-ray ilionyesha kuwa hakuna shida. Baada ya hapo ilibidi turudi sasa nyumbani. Tulipokuja nyumbani nilikaa na wazazi wangu, waka find out siko sawa, mguu itembei vizuri, kabidi nipeleke Oasis Kakamega Health. After hapo waniturifaa Bungoma Life Care, ambapo nilifanyiwa MRI. Nilifanyia MRI ikapatikana kwa spinal cord iko na shida. Ninaomba tu wahisani munisaidie ili msichana afanyiwe hiyo surgery, arudi kwa sawa na aendelee kuishi maisha ya kawaida, hata arudi shule na aishi kama wenzake. Msichana wangu firstborn, na mimi kama mama ninaona ngumu sana kwa sababu hawezi fua nguo zake mwenyewe na ni kazi ambazo amekuwa akijifanyia. So inabidi mimi kama mama kazi zangu zinachelewa kwa sababu lazima nimhudumie. Best care ni kumpea nguvu tu. Tukitafuta shilingi milioni 1 ili tuweze kumpeleka Eldoret afanywe surgery ya mgongo ili mtoto huyu maisha yake yarudi kawaida. Yeah. Tunasema shule tu haya. Kuria iharo-inĩ na nĩ atĩ makĩria matwarithia mĩithikiri 60 kuma mabũrũri ngũrani nĩ makĩrĩ kana nĩ makoretwo makinyitĩte mbĩtĩka-inĩ cia ikereka rĩa 19 rĩa mahenya ma kilomita 83 iria cietũrĩtwo Madaraka C70 na kĩrĩa kana itanyĩtwo gũtabanĩrio kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Metumi Ndigi Maguru nĩ mbĩtĩka cibangĩtwo mwaka kana citabanagio o mwaka ikereka-inĩ rĩa hamwe na makĩria arũme 45 na atumia 15 arĩa makoragwo makinyita kana makinyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici. Naraidia bicycle garage. So leo tumepata nafasi ya kuja kwa hii race ya Madaraka. So tunataka tujaribu tuone tutapata nini. Ningependa serikali itilie maanani kwa mchezo wa baiskeli kwa maana hiyo ndio bado inaamka. So tungependa waangalie sana upande wa baiskeli. My expectation in this race is to win and to have fun. I encourage other ladies to come and race. It's not just like competition, but to improve on yourself and to enjoy the life experience of a bike. In my opinion, I can say it's not taken seriously, but if it would have been taken seriously, it would have been very, very good, because it would have enhanced the group
the people who come out to participate, and yeah, it's really nice if the government can chip in to support us. Yeah. I'm a Ugandan by nationality. I came here to participate in this class race challenge because it's like we've taken my cycling as my career, and hope many other ladies who are there watching can also be inspired, because cycling is just not a sport for men, but I think also women can do it, and they can do it better. Because as for now, according to the achievements that I've got, I'm having hope that the future of cycling for ladies is now growing. Naona game itakuwa sawa, ni kungangana. Yeah. Yani nisha participate. Ya hii ni yangu ya ine. Yeah. Namba kwa nishaikuwa namba 6, 7 na 9. Ya ndao push hard. Yeah. Unatembelea watu na mix na yeye. Haya, gukinyeria hau tukiuge atia ni ndakorwo ngirikia na ni ngatho cia mwanya ni gwitikira gutwarana hamwe na ithe na makiria mutamburuko-ini witu wa mohoro mangi na njira ndikandikirwo ni wona cianda wega thaa imwe na ni cio hwaini ugitamburukirio ni mundu gwitotio Maina wa Mucweni. Tugacemania nawe haha muthenya wa rucio na makiria kuria tugaiko tukinyitanira kana tugiikarana tukiunira njungwa na uria wakihuranagira gituruo kia mubunge kuria mwena wa Kiamba Mheshimiwa Damaris Waiganjo hamwe na mundu gwitoka na mwandiki mukaru kiama-ini gia PNU uria wikaine ta Majuice. Tugakorora haha muthenya wa rucio rucini, koguo tugetikire kuhitukwo ni tabarire no ya igaguriro rucio rucini ni hotnie. Tugacemania nawe guku ni kwa Muthingi TV na tukiuga ni kihumo gia gutherema mahinda mothe ni nawe. Tugacemania na unjete Kariuki wa andu atini gukorwo ngiteka. Have a good